aja to mangi PDC. Namun ini mungkin makai cek dia menjadi menurut pak kita mata. Ini kewat dijaji nangka iman raja pengalatan sebab keikhlasan. Ya. Intinya sini terutama lebih tinggi dari maka dia boleh cemua aja tak mangingi aja tak bosan sebab maga insyaallah dia nabuta pengalatan taala dia nak kerbu pengalatan taala nah itu pengalatan taala. Masalah sernya aku masih lulu ke cana masih manyak made cemil lagi pada terupa tahu maka di pengalatan taala iya'lanallahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira nasab pengalatan taala. Biningin na sabisang angkan yang madi cilan na si jadi na rupat atak kunasan majab puyuktikum khaira utambay di cisi mata-mata. Salawat dan niapa salam amat seri alaihi malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Ang kamaro curitan na biasa guta. Waktu ku masih sekolah ku di pesantren. Maka yang kata lupa muda, yang lupa muda yang utama di sini go. Waktu natamu kulan na goy. Nataku marutungi batui tutu iyaru waban nagoy gangkan na italui pamuday pada makuraga di makadapik ko ni cara na tumasu kulik kumay gangkan na barundi ng italui nasaki pada kutu pada miludo ni rampi-rampi mana dicipta sapaka ia terliwi pemuda na saya pada rampi di pada ringaran ni julu aga dicipta mana puri pagau betul na mawar di sisi na pungalat Allah maka na niru si diru iya na nasa julu rampi-rampi nasa diciku maka di ipon yaru iya nasang pura ka na pangaruh si di makunray nira ka na sumagaw Nikit ni maringarang ama karadi na wading pagaw yebe na saba angki pungala taala mitaki kiga mo tataki ni ta pungala taala gangkan na nasang ina ruanga di cikupo mawar deu pagaw yun na saba mitaw ka ako ini yaki nga makada taita tatta gangkan na nasa dew pagaw iro no masalay na mo maninira ka na sa makunray ipong mamagi-magi di cik iro kasi itawukar nga nasa ngiya batu engkel lawewi pintu na guay apa yang terjadi kido iro batu na iyakia napay bawa pajak guru na tama maka datu siya nangir muruside di sinasa rampi itu dicipta gangkan nama dampi-dampi itu ia menang nomor 2 maka dia ia lu ya nasa dicikku mawar angka nasa batu angka anak guru nasa majama kuya majama upak jami nasa mapir bimbi iya lu nasa ngenang anak guru ku mapir bimbi angka bimbi na namundruk kuya syari-ari nasalaika nasa waktu na nasa madya na guru kuya yero bimbi na nasa tatay lo palihara gangkan na mimana yero bimbi si kokwang walhasil matawgan na sana pangkalisu upodang yero anak guru ku rumah kali na bimbi tawanan na sa ngiyar makalipi kuyasan nasa iyo biyasan kami mabimbi ta kuya tasalay ka nasa nikidi nasa lawat dibuala sa manas sanata nisan nasa pungala taala muna sa pikko bati ko subuy agagaywe itata ini sa pungala taala jadi makukuy nasa ngisinin na yung bimbi nasa ro ang tamanang yung nasa nabimbi upiarangki di na wat diwala na sa mamagay anunta
Ini juga sudah menjadi pembelajaran besar buat kita semua. Padahal nang itu pun ini wadi runana, wadi jadi nangin lupa ini yang bersangkutan, tapi di turi makanya peringatan makanya di namun lupa ini tante anu natamu tante duna. Ni sepung Allah Taala digaga maka ciburi sina pung Allah Taala, namun digaga kampung misami. Ini mi bawa nasa dulu kimisa mungkin menurun tapi di tentang kepung Allah Taala mencari telu kimisa ni jama-jama. Dia selama di wala na alai hatta. Gakkan nama kenin nangi punggawa ini. Ina ruasa ngali ku pak deci war upaga uru nasaba mi tahu ka au koi di dewa le hat na tahu. Dewa le na tahu. Mi tahu ka pun nasaba wis sama kada taita ka. Taisanga amagi-magi po tapake daw nga kasi batu iwi gangkan awal di wolo masuk. Alhasil apa yang terjadi, mulailah batu ini bergerak. Niki dia pun mulai masuk otak kalina. Apa yang terjadi? Cek di mana? Kadai di mana mau kena nuri pukukna. Iya nade nasa gagala langin masu ina sa pamasina po ang imuno taru kinasakon. Pukul iya naru nasa kega mo orta sadi ya minor tapaw. Tapangulo ko po Allah Taala na puki milalwa. Makani no talu itaro ni rampi-rampi di cek ko palaya. Puang. Iya roya nasa kanang kana malasa sila dan nasa ngindoko. Malasa sila da ina sindok pukul na malasay. Jadi rasa watiru nasuru kak kasih nasa buarangi minuman macam susu lah mungkin ya. Yang rasa watiru buar kasih minuman nasa macam ladai minum lalu nak kasih nasa buarangi minuman apa yang terjadi letuk kak kuyulu nama maitindrona lah pun doi. Dito kasi pumilo tadui na sa bawiti mengaruh-ngaruh ay mamalada tindong nindo kuyiwe. Mitaw ka tadui kasi gangkan na sa utajang ngiro tatong ako sidapido tajang italingan na nasa po. Unro melogo kasi na de umelo sisaywi de umelo susaywi tomatakku melo ka kasi sa rikamang ito di manyamang iloria gangkan na utajang ipongero gangkan na talingan de utadui. Iya na nasa pongi de cekua sa marro kudu pajajak kuro tumato kuro nasa ro utaje ngina saba de umilo pat de yatina de umilo sesewi mamagi-magi nasa puang tatingka nga kasi batuiwi nang kawat di bola masuk. Apa yang terjadi sini tumato lebih ke hadiri pamasina pong Allah Taala kedo batui gangkana berhasil 3 pemuda ini keluar. Yan na nangi italoy sini to tabigi may hikmah dia lakoi. Nomor sidi hikmah dia la makare nomor sidi yaitu sininna de cengi pagau ko libonte na termasuk pakkasi biangi insyaallah tetay ang kabaraka no kulino ilolongan apalan nama tu Sri Mundin na pung Allah Taala. Tetay yang aja tamangingi mapide cena samaga biang hadir wadi na sabari de cengi kai pagau yewe nasabari wi angkay na malumo na tarimo padota po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Iya. Jadi aja to manging mapidece. Namun ni mungkin makada cek dia menilai menurut pak kita mata. Niki wadi jaji nang ka imaraji po Allah Ta'ala sebab keikhlasan. Intinya sini teman-teman lebih kengkeh dari makadaya ko di cemua aja tamangingi aja tabosan nasabak maga insyaallah de na buta pung Allah Taala de na cakerdu pung Allah Taala na ita pung Allah Taala masari-sari mi ko masigi lulu ke cana masigi manyak madece mi lagi pada tarupa tau maka di pung Allah Taala iya'lanullahu fi qulubikum khaira yutikum khaira nasapung Allah Taala. Biningin na sumisang angka niya madecil lang na sidyatin na rupat ataku nasa majap puyuktikum khayra utambay di si mata-mata. Manyak madecil mi bawagi. Ya. Bakang itu de cengi pagaw rilebo na tanay yewe
Jangankan makada berakat sementara naringi puata letuk madang sekaligus sekalipun napitangi pun Allah Ta'ala. Gak akan sini teman-teman kalau mulumongi pun Allah Ta'ala yang sangi zakar. Pak itu ko biasa wak guru tabe. Yang biasa wak guru maka dia ko madang isi dia tahu satan pun Allah Ta'ala. Ang kami tolong maleka nono desi dapita. Sebelumnya itu Bapak biasa itu teman-teman bikin kader ya kumilo ni dunia wana si diata. Dina saranya wana ate si bawa takalena sebelumnya ipitangi unron na imma disuruh gayari ke neraka. Tidak sarang. Nanti nama dering kata madari lolo biru-biru sini teman-teman lebih kengkeh jadi riwayat dalam keadaan sakaratnya. Maka sebab vitamin yang diundang aku pun Allah Ta'ala. Nah ya kia sesana tu ante guru terampai makada ditona wad di jala ukuran ya roi kumadang itawe digaga sisa-sisa na tapo mati bawang. Itu noding. Angka tahun nangero di gambar ya tak mati bawang maka dewe makanya mati ngena. Sementara angka tahu iri tamakit tamalasa gakana masih sewatu nama ada gakana mati maka daki neraka. Ini noding. Mari sini teman-teman bikin kerja deh. Angka tu pendapat maka daya si dia ata nariko ipitangi suruh gagangkan na liwar yona. Neke maka daya malika itanya umrohi. Angka tu kasih masisah. Ipitangi rena gagangkan na mause. Nekia ipudangi maka datanya umrohi. Ya dan memang ia ronang yang nak pun Allah Taala sebelumnya tamai sangi akhirat. Gangkan nama tisal mundin pun Allah Taala ikut terlupa minta masuk ke pembasina. Nah, iya dah. Dia cengi pitangi ro sini tu kini si dekat hei angkat apa dia cerita pada terlupa tahu. Gangkan ia kau tahu mana cengi dunia wana. Rima lakul maut makuta nama nangi sini nama leka ilat tu yase. Man huwa ya malakul maut ini gaya tu maka ni malakul maut iya ni ada tapuangi tahu madece tahu makanja tahu matapa mega licin na padana rupa tahu mega tu pape licin na lor pun lori dipo alena murus masigi alena jagai masigi alena dia na paja murus masigi gangkana memite madisi masigi madecing iya na po ngatatay milolo mana malika makalipo ang tatarima madecing itu atatay gangkana itarima madecing tidak lama kemudian jasad ini erotak kalita nurus di pak kampung Yero nang ero jasa ero yukumi pende nyiri cako-cako siap diantar ke kuburan. Maka ni nabita pa inkanat salihah. Nariko yero tu matewi tu madeci tu makanja. Qala qaddimuni. Betul na pasigagi kak letu bawa kasiga. Antara kasiga na sepak niuloi kak. Jadi itu kota madeci mati sebenarnya nilau masiga ilmu. Nilo mesti gak ilmu. Apalagi kau itu nagaga milo atanjing, dia nama rigaga. Maksudnya segera dikuburkan. Kecuali narikung ke milo atanjing, keluarga nama cawina, aja talemma indo kukode pak galatu. Dia nama rigaga pak tanji bakal di mana ni? Ya kau yang roto macawina, anak na semuanya. Lakaina, belena. Jelas itu merialina. Nah sebakala wita mati susah tu makanya si dimakan tanya si dimakan dipasangkan salah satunya terjadi masalah si salah tahu maka karena sengaja belum mai sementara kamu makan dia lemah masih gak aku ni mundur biasa si salah tahu padahal
yaro sini teman-teman lebih king kaya dari si dito mati di nomor tiga agama berni pak kadang nasaba angka natajang tau marialina. Iya. Memang lebih cepat lebih baik supaya tidak lama orang berduka. Iya. Sebab mun remita maya sebenarnya itu meta tete berduka. Iya, jadi lebih cepat lebih baik. Ya apa meta maku ke sisa madari nasallam mai siga mega sampajan Allah iwan ni mati. Ya, kuni mundur perlu ti pallam purki. Iku makalami alasan Allah mai siga iwan ni na mati mega la da sampajan Allah tak dampoi ka. Ia bisanginya ia na mati tahu di denangan Allah sampajan. Di denangan Allah sampajan tu mati ini mitututu mangalah sampajan. Lamay nasa siga iwan na mati bukan mina sangi subuh loro asra manang ker mureke ini memi pula makala siya sampaja molla mana kata tu mati tanu-tanui alasan seperti ini tidak benar menurut pemahaman yang kami pelajari di sini teman-teman bikin hati maka dia nama dia tamu dia nak wajib sampaja itu memang dia sampaja ini pejokka ya magi sini teman-teman bikin dari kota madece mati dina pajak gora qaddimuni melelam masiga nasaba nangi wattu namadang ipitame meninggon gangkan mudani ni mitero de cinna mudani ni mite umron gangkan minilawi masiga milisu ilam makasih qaddimuni segerakan saya. Jadi itu sebenarnya tomate sini tu bagian dari gor tu mapamula puli bulan letu kiburu demina peringklingan ipung Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya narik koiro tomate belu tanda tu madici. Ya. Gor mato. Maka dai nabi fa in kana ghaira salihah nariko yoro tomati witanya tomadicing qala makbir kadamato mapamula pole bolana leturi kiburu dina paja gor mabatalangi ya wailaha fa aina tadhhabuna biha we mana satong kakasina sakin kami lumbawa masih sayur papina dina sini teman-teman bikin ki hadis niki makai nabi tan hadis yasma'u sawtaha kulla syai gorana ya rumaya mapamula bolana latu kiburu ning kalinga mana sinin uluk illal insan kecuali tolino cek di bawah dina peringkali pengatalan ko batolino tapi ni kesinin uluk ning kalinga mana makai nabi tawalau sami'ahu bining kalinga belingin asa ning kalingi tolino asa nabi tawa huwa sa'ik makarnerna katawe belingin apa ring kalingan pung ala taluk ko tolino gorana ya rumaya mapamula bolana letuki buru jadi engka syari'ari niro kejadian ya kung kabiasa ulukulu igat tumuku ilubula tapeng kamaya lang dari tappa mati wingerangi guru taduturan des Arifin Ali sama tu guru taduturan des Arifin Ali ya aku biasa tugas di Timurang ya maka dia tu nasang nak makku itu ya ku kebetulan nasang ya rumaya lalu tahu masih sisa di nulem mengkalingi apa beningi nasang tahu mengkalingi makarna kini ya lukuro ya runangi nai tanah paling kalingi rubatal lagi gangkan menerimi manasa mati nariko na lalu inasa maya ini guruta uturan di Sariping Ali termasuk bakuna juga tomatoi lu biasa angka bakuna tomatoi wae na pujilat dak apa ironin nama kena tamar di toko labak namu atau mati na sai mati na sana beku labo itu mati dan tidak hanya satu sini teman-teman dari syari'ari sini teman-teman dari kejadian Makwaro lalu imai ternyata mati manu ya jadi saya selalu ingat itu pesannya guru kita Dr. Andi Sarifin Anil marhum
Gormak batalangi itu matiwi itu apalagi dari koyo itu matiwi. Nauzubillah min zalik. Tahunnya tahu madecing. Gorana ro luar biasa. Gangkan nama kay Nabi tabiningin ing kalingi tolino yo wasai ka makarnarna kataw piningin na pring kalinga pumalata. Wat dito jaji biningi guri makur ning kalingi tolino le makaming umainga kataw. Tak perlu sige kapang. Mancaji ujiat tu ye. Apa wingerang curitan guruta Kiai Haji Jafar Sanusi. Guruta Jafar Sanusi Pindrang, ketua Majelis Ulama Pindrang. Mata si guruta na cerita maka di kejadian di Kalimantan, di Sumatera. Kejadian di Sumatera. Yang masuk ke Sumatera angka si di tahu yasang lama dak. Tak dampai ka tanya lama daerah. Onro na sana cerita na guru tayi tetap puasan na. Kejadian di Sumatera, iya ro lama dak tahu sugi ku Sumatera angka hotelik na. Magi na senang kamatay binina. Meloy na sa ilang mayrosoy matahang ina sa keluarga na termasuk lama dak makadaja kasi mulam mabini ko soy na sabah ang kana kuna sa mutaja puli luar negeri dua ang kana na masikola ko luar negeri itajang ngiro la pungana na gangkan na makbal misyon ni mayay iya naro na sa watun ng kanya anak na takapudo ay ichammi na meloy na sa chammi la pungindo matangangin na saloy semme latak kilo yin nang ilapot tumati moto tudang cerita na guru Jafar Sanusi moto na sa tudang gangkan na ang katoro na sa lari mati mitawi ang katoro panasara li sibe mamitay ito iya sa ketu-ketu gangkan na menurut cerita na guru ta iyalin nang ilapot taw ilapot bini patamin na kamaray pertama nak kemerai gangkan na ya suruh muli ni lama dak lakain iya ron langi lakain na tapana pulang ibini na maka dia agama pasikwana manang kay mabulula dan tapata makutani la pulaki makani magi na kamabulula tapata makutu mapibalin nangi lapo bini tomatiwi makadaya rasang niya makukwewi masisaka itu ni warang parang ini suruh kak lalu itu nangi nasangnya warang parat teruna senapa suruh kak lalu ina pakut tapakut makadaya lamakda ang kagalala wat diyo lamu salama kuat dinginasang habalu hoteli maka day lapuk bini makumiro nasang malika pakunron nasa kibul makada waram parang wiye nasing itunod ki igangkan ni suruh kalam pura yaro nasapa yana neru duay uli topa gangkan na pulang yana na niyo majama na pakanja kilalo ibadata pakanjagi sempayat tanak newe mak jama anakna iya dua newa tu ni mak jama lakaina gangkan na lapalibu pe mengalina gana mati sini temu-temu lebih kikiade purana na sangero kejadian ni me gato na sa tanay ka makaling kami magana sa lalat tu mati itu pe bang nasarangan na sa pakutana tahu. Apa jawaban saya mana seguru taruh upudang inasang sejarah na riwayat na Nabi Isa alaihissalam wadin na patuwa tu mati bila sama ilo na pungala ta'ala satu yang kedua nasa di mi majid tu na mati mataru tahu ini na mati mananungat tahu kumilo pungala ta'ala pamati napa tu napa sina pamati napa sina pamati napa sina patu bimang digaga susah di sisi na pungala ta'ala. Yang ketiga nasang
Iya ulama dak. Mungkin selama ini tidak ada kesadarannya pada agama. Niki angka nasak di Cina morra cedek. Niki morra. Iya ulama dak makopiru lalangi wat dino wat di mainga. Makopiru bitangi. Apa tabi sini tu bingkai tadi engkau tahu madari we siliti pengajari DJ na DJ yang kali sila letih pengajari DJ na bakal justru menjadi melawan macam ini peringerangi sempaja macam ini lipudangi pengajari itu ya si cerita na bakal mencaji balik gangkan na pung Allah Ta'ala na milu lang segangkan ni borang nilala pung Allah Ta'ala biasa engkau tahu sini teman-teman malah bikin kehadiri malah sami dan karena mereka sadar hijrah betul nangi makopir nangi yang ini perlu ditalingan lu Allah Ta'ala termasuk lama dai aku jawaban aku tak kare iya lama dah kasih udah jadi nangi selama ini jauh dari Allah tapi engkau nasa dece ne buah pada rupa tahu cedek ni kia mewarna di sisi napungi gangkan napung Allah Ta'ala beringi hidayah makupiru lalawang inawat di maingat lo di pung Allah Ta'ala gangkan na ibitani maka di ibitani tau mati ibi nama nana bini na tupa gangkan na pesitar rutepat na lamada ini luar biasa dan ternyata sini tuntun bingkai dari banyak terjadi ya ya apa purni kejadian ku kampung tasik drape iya yo lilo matasi ya menit satu kaya bikin stas matasi menit satu malam ketiga kabar para bana mati ternyata yenang maya asona na jumai italipun kape makadustas di na jadi ti mata siya tu koni kamagi na setui ruto mati ay mito na tulong mita tahu mati tupi mata siya ka mati ruko rapang belana pakka di buntu akan ditawi jadi akan kay nasang ni ya si ustaz si mak bicara si bah matuan na ruto mati nakui mito ang katulong mita tahu mati tupi ba tapi upa si bali-bali mata yarong nangi cerita na guru kakade wat dito yarong jaji wat dito deh itu lima kata aja ngapli launa latu kakoro turi gore tawi kuyasi adeng maka ada gaga wat di mendre nero wat kasih dia pagamis sang akor turiya sama anak-anak Metik tanya cerita. Maka awak di kagak mende sah, di kagak di mende. Wah, dia aku di sakapat tu ya sih. Maka di kagak di mende. Ya apa nangi wapiseng ali ku kuryawana boleh tu di mana nanti aku di kagak di mende. Tu wapiseng ali ku aku tapi ya ji unda mata siapa tu kuning. Dia kerja jadi pak aku tu kerja tempat ini. Maka nama mati maka dia ustaz angka nasa payah si mak bicara si mak betul nak. Aku apa aku tu kami minta laku tahu mati tu memang ini apa purni lembat banget so itu baru mana mati iki ya ipe memang sini teman-teman lebih kengki hati deh asal Jumat ini nih ya ipe apa nasi kita kena dia bermati walhasil latu informasi ya sih angki ustaz siapa ilmu mata siapa tu kau dia jadi ang kalingin iti gore ya seru keluarga na tumati na sa pendre ka nga ustase kawa mita to nga anak ko mati tupi bagi walhasil pendre na alik wa mindre pa di kaga tatahama na tawe alik wa mindre latu ka koryasi ang kaniro tumati makunray umur 21 tahun lagi hamil 2 bulan mak depi ka ako dito depi lah ada apa maka kira tu ngamai ha
Jadi jarak-jarak sentimeter di na pajo tanga pamula pulu ya wala tu yase. Turing kato karawe kuru makara mapala jajir nasa. Ya. Muite de kaga sini tum bikin de kaga. Padahinya ala na keputusan ditupu lang iti kuryase. Makara katu kilala ide mati ji itaw. Ternyata yang cerita ternyata mati cerita. Tania maton na mato si bawa anak ni rorane macurita kuryase. Nasa ni to mati macurita si bawa maton na. Loka wah nakapunga tawe. Aga nasa to mati. Anak ko. Ni ka gaji dasa. Kenapa kuryasa ka? Mati ni. Nasa mapi na kato macurita anak ko. Tania le na macurita minri kasi diga adi na gagiri kidu diga aga diga to man di na macurita to mati pukul na raku mati mika madia. Wala si pula hadirin dirahmati Allah. Ya po inangi kejadian kan langi terus inangi guru tay cerita ye guru ta Jafar Sanusi Ki Haji Jafar Sanusi ketua Majelis Ulama Kabupaten Pindrang. Kejadiannya di Sumatera sampai ada hotelnya namanya Hotel Makassar. Makanya sebab ada hubungan keluarga itu maksudnya orang Makassar. Mungkin suaminya ke orang Makassar, istrinya ke orang Makassar sehingga hotelnya yang di Sumatera itu dikatakan Hotel Makassar di Sumatera. Makanya seru cerita kita sini teman-teman bikin kantin. Sehingga bapak biang hadir. Ukunihi wadiki pada lisu manawa-nawa makada perluna ipamege decing ipakau aja tamangi mapedecing gotona nangi gangka yulewe nasama ga iya decing itu linu latu akhiran pung Allah Ta'ala makotur sabalina ya kong kata pagangka anu masalah anu maja makotur matu hidup pamato tu susah kolinu bila bisa digudin pung Allah Ta'ala ya kong kamu yakin pada Tuhan nangi narampewe talue pamuda di Cina na sabak magai naisangi makade naitaki jipung Allah Ta'ala naisaki pung Allah Ta'ala di gagalanya famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ni gapago anu madece na mo malisimpala simpar kama-kama mesti nawala pung Allah Ta'ala dicingi napakimannya madece penatur batu nacata ni pung Allah Ta'ala satu kebaikan. Ilo doang ibali bulatan na madece saya yakin. Ilo doang ibali bulatan na talinga insyaallah. Kung kapal ibali bulatan tisa kasi makan masalah salitan na puno kasi puang ipakaingan ko pung Allah Ta'ala. Ya rulita menjadi kekurangan ini makukewe turito madecing ni ilo doang madecing. Jara ilo doang at tumasolelan sa madecing. Irwa ko na kamu gede. Turiya mi uto madecing itu ilo doang madecing. Wih kanjana tanah puro kasih. Tapi kau itu masalah nasa. Kendro kuat matu. Kendro tu komen lau. Itu yang jarang terjadi. Ni tero masalah kasih beli bulana. Ni lo doang kedui tanah puro kasih pataling aku puangin ali suruh korega mana puangi. Tanah puro kasih erek kesadaran. Tanah puro erek hidayah kita kasih puangi. Tapamay nga kasi po ini tanya tuwi di gagawin tayo di ya muqallibal qulub po iya patak giling-kiling atin natawi sabit qulubana tepat tujuan mana ngi atin tapong ini doa yang diajarkan Rasulullah. Jadi tabe wali niti pamulay waniwi aja tomatindro sabalun na ilo dong maning imadici bali bulatan. Tak dampai katanya maka dari apa maku kaya. Mudah-mudahan itu panenungi. Iya umelo matin rupa. Maka daka epang taringa di singa ngawatang iya mana sekeluarga urusu agama ta upalatu agama ta. Itu doa saya. Makuturu puang sinin na bali bola aku kasih terima nanti disi-disi na pake makasiwiang. Selama sedih maringan raka dia uliu pak kole na pura kasih ulang doang bali bola. Dan saya yakin dega gatong mengkalingai namo bene kulito ring kalingai. Pak mating demi jadi bola.
Kata itu tobatin demi pola ini kan. Tete sini betul boleh tete 10-2 sini teman-teman lebih kengkeh ada deh. Jadi dia kagak magi boleh turu aku lagi pakai ur jama-jamangnya. Nah dia kagak tuh minta kaya. Dia kata mengkalinya dia kata misangi. Upah umi yang aku kewe supaya termotivasi toki. Tapi saya berkeyakinan maka dah denawat di deni sangi Allah Ta'ala yang madicik kepada aku rupa tahu sehingga saya minta supaya Allah juga memberikan kebaikan yang banyak untuk saya. Iya, dia kali ini di itu pun aku pulangi bali bola aku letu mau ke maka deh ingat aku terus dulu doang aku tuh. Itu pernah kalau tu mau ke dia pegang. Itu aku macam aku upawi supaya di kami kata macam cuk kumari kedui makanya tu ngasih memalakang itu. Napa itu aku terilo doang bali bola atama dici mabeli siriati. Itu kamar rumah jadi si siriati sama bali bola. Masih lasuran lagi tu kamar rumah si siriati masih lasuran ni. Bali bola para jama-jama para kipawale cidi tu ditama serah cidi tu ditama wale nah. Tanah kira-kira tu serah itama. Kali gaji paku aki ditu gaji kan goreng-goreng gitu hari iya serah biru utama ini karena muncul karena meriki nu bakir ulasa siriati kan ni lo doang tahu cia mana tanah puru begitu iya tanah puru taman tu serah aja nanya bawa pun tanah puru taman itu ke ini kadang terjadi sini teman-teman bikin keadil itu tapi coba gerena wadi janji ni sabatul orang tahu ipuang alina tu kasih engkan alalangi dalik dah pulih tanah puluh kasih potri taringan dising-disingan dalik masawala gangkan nama tulung dia agama tapuang wadi janji ni sabatul di orang ni madecing ya ringi hidayah puang na tulu toki kan begitu. Apa iya orang ngerangi ya kong kami paturi panoi turi panu ni turi taremu pi ta bempa ngerangnya ko watiru SD ka di pagaya sa kapa dinamo kumi masih pi kapa dinamo kapa jadi tulu ka malimpa ya ko pinde ni we boleh memakai induk kue doe anakku jadi besar lo suruh tambah tata semangat penuh jadi bempa juga malu we penuh dia tadi beli mobil saya pakun naik penuh di bempel sebab semangat ki betul na baca aku nang iro bempel waktu na turi tarewe penuh ni turi tari mobil iro we tak bolu we tentu to koi macam we puli bempel akan na yolo we tak bolu betul na baca aku narik kungka beli bola tak masawala dalik na yilo doang menibawa nama DC nama besar de nama di na ciri siki kalau melihat tu di jaji yolo ki mulai na sapisan ke Jakarta itu kan begitu tapi dituju nih ada mungkin ke Jakarta nampula makalai beli kau tu sapu tu meju aja lumpuh maga tu tapi di betul tu beli boleh nampula mika apa su tu bayi sapu lo ku mah baca dagu tu tahu tapi beli boleh jadi dituju lo lebih ko makan jaki ini penting nih ajak tu mengimimi lo doang tapi iya boleh kung kata masalahnya aku di ni lo doang sama dicing tapi Pingar baca na guru ta. Ya kung katumannya salah lo kwedi, ngatu di made cemo kilo kwalina, pungala taala balina. Ini keyakinan. Pungala taala balina yuko tu di made cemo kalau kota wenale na masalah lo koya ahde. Pesan ni kasih kwalina man lo koya. Tapi ya de kasih gani aku idi mintu puang. Pungala taala balina. Ya. Maka itu matoy bimu itu nak male gagat tani di male gagat ata. Apa sana to aja lalu nak mau alek tanya tah aja iya ko ruta mato tuna makanja yandre makanja ipake aja lalu nak aja pesan-pesan ke si almarhum ini sini tu mau bikin ke hati ini yang pentingnya ya nah jika mal kinang kali barakar orang ini fa insyaallah sini tu mau bikin ke aja temang ini apa deh napa ni ko tuma pedecing kapan na tahu itapitan engkau mah tu tersesalita kapan nak tuma pedecing sebab mi mapitang pada rupa tu engkau mah tu nang kata sesalita ya ko ni nagakatumi taki di na tapagawi yang kedua ya kung kato tapitan sebab mi lo ki wala ko ni na nawala ki isa sa nialita
Tapi kupung Allah Ta'ala impitan digagalingi idi muakkatai buang, fa insyaallah akan datang lebih dari yang diharapkan pasti. Ya kung kagak ditulong kita boy, yan di bawah. Ayo makarengking buwas ko na sumali, isang-isang alim. Tak. Palami kong kabuting aga semuanya pabuti ko natani lakin na siya kita ruwi say teruy di jala pak itu kaya pabuting terus ay di jala terus sekali na narabi waktu nalina may kani umangka saman ulat cibi itu pi nalato ni corona nasawi pura apa aja bapak buti biasa saga na may kurang ipi ko di play muna di celah apa biasa nasulura nasa terlima sama bagi terluban itu terlepas terlupul beri sapu nasulura kasih sekali na puri bapak buti no kaman dengin nasalah liga kami nggak tahu mana ipi ko yan sih di celah biasa mana kemana terlupul bisa nasulura makoni ko to mapede cina sebab mengharap padanya muncul penyesalan. Makanya ketika kita datang ke pengantin dianggaplah satu sedekah. Iya, lu ada keikhlasan. Kuli nak kuru carata masih sakilan atau tungo tasini tong tobing gede. Bahkan mati sering mundin pung Allah Taala. Itajen ni ya roga gairo. Kegeni sampai jangan apalah sampai jaku pongi. Kegeni kasih tarawih kupon kegeni puasa aku angkana sada mape bali. Waktu nama kamal aku kilo lino tania yang makatai neke aku miyanu makatai maka di pengatala air sorero launo min lau pamala okoro na sabatawi muniakan launo majapude na wala ko nasa pungalan Ta'ala. Ini pentingnya. Nah, oleh karena itu sini na teman-teman lebih ke hadirin. Saya ulang kembali aja temangingi PDC. Iya, nasa magay ia dicing itu tatai ilolong berakan dari lino apalan aku sering mudin pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sampai saya sampaikan magi-magi ni pameraka pun Allah Subhanahu wa Ta'ala na to pada kada lisu mapedice si mata-mata na sabaryo na pun Allah Ta'ala na pasilupay yang pun Allah Ta'ala lino sering mudin pun Allah Ta'ala insyaallah. Demikian sedampai kali ko tapasal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.